te kalong yasrim dut ya kana ga jingya ilti junga ya kana ga menta nang don hang ha sopdok ngadang wan ban tep pniang ha kana ga pom bat mai pe kana ga long ba best bat ka ba khui na mar Welcome back to my channel to you all my loving friends and family members. Kita akan melihat di Malaysia. Sning. Balai dot kama. Kita kadai ke sini play. Perlu. Tang balik syukur no. Apa? Ni apa pray. Im salia ada ingin. Iyo patong bangi. Cuma ya kan video kan sini kalau nama perlok see you on road mar bakrit para lok dang haban penda yau new change mah ka video te kalong yasrim dut ya kan jingya ilti junga ya kan jingle vlog pa jonga naman ba nakaway kasnong shakaway ngahap yai te ka problem ru hakan ka por kalong kumju kadon ka por krit kadon ka por ai kadon ka por padai tha kum ka ter mentang pandai choi yo chen mo mar lak krit plat mentang ladap katno kalong ka bakam sai knyat namar kal er kamyo shu bandrung ha kamet ka jonga kamtam gini gisket kilong plastik kal er kamyo shu bandrung direct perlok kane gede gasni play bat kadon galcing seng hang te ha kendai mer mo live peu dengan kikali ha kane gasni kilong ki babon lo kata di don tagi pa teli imagine ta galcing seng hang te ha live peu dengan bat kumju ru shati shakor hadam kikali ru kilong ke babun hakane sini kajing seng don atli kapahe phe ngaya la jong pat ngahapan wan don kam shane sha sning ladang ado yo bor ala yo ban nei rangkat shakate kajing seng handai new pok no panghapuan ban wan don kam ma adan meta hangai ha naimer palat han reumer sa spangal poi ha sning an poi sho ha sopdok nong ka nong juri and sning okay see you on the road perlok mentang la mut banwan thep ning shwa hang ne ha kapom badang thmai bai kidang shuan pli ngane kapom ru mentah tang kumba mentah nang non hang ha sopdok ngadang wan ban tep pniang ha kane ka pom bat mai pe kana golong ba best bat ka ba khui na mar kidang shu plishan kumba ka dok ne tayo tang si banai ro kam padon mentang tep pniang shom perlok ai ngas pa kong ngan tep tang chispa namar ba kalian tiru kam da jangai perlok harin kumba steng ta 20 minit ngala troikam hang ne temta thanggot da ka pasuk ala dep ban pendep ikni ga bang ham ban pendep ma temtal don kumba kat we steng kat arduna in sai pe sesno kalong kumno kal ti bang hab ban yai ma para jor sebelah get heri bersurang ilok pa
jing crit the people long de ka long kum ne harum ken namar menta potlang kat chabalai kat chabapai tang ki jing crit sudah larang yai lengba kapai te menta ka mobile jungaru kala lut battery ngan chachwa te ngan sai kendo patsha mau hati mo satang kumba shipo arpo minit ngala poi ha mau ti nang ta onda ka mobile junga kala dap shama hoti pat ngin sai kendo shalashnom ngawan pai klem jing perwa jing slai te da apoi hang ne ha pat jata satang kumba kadok ne minit ngala poi ha solai ka village and then Sonidan ka village Cambodia mental dan kumba shibeje paralok parajor ngaya di naduna musning shadusha shnong maybe shikenta lala ane shikenta arkodo suruh kelompo basukma takra uma koi kloina Henry lada ompa kasuruh kumne kumbakalong kamut maybe it took time around 2 hours or 3 hours paralok parajor kajingel ti jungaru kolong kebas dai tar kata de mentang la poi hang ne mau she ngaya ka shwaleng bakiniki jakka ba itanan mah bai mau siang ba jurong nang ta umot rupa jurong sing pai shong thai church phang te hadin kumakato kan ne pot perlong al de ban shong kai hang ne maybe hadu power 4 minute tem tangan yai no shashnong this is my kingdom come this is my favorite bite